Zdravo svima i dobrodošli u moj najnoviji video. Moje ime je Emilija, a vi ste na mom YouTube kanalu. Kao što ste videli, trenutno se nalazim u Milanu, a ovaj vlog sam posvetila obilasku ovog grada. Pored Milana obišli smo jezero i grad Como i grad Lugano u Švajcarskoj. Nadam se da će vam se ova virtualna razglednica svidjeti koju sam za vas pripremila, a vi ostanite do kraja u ovom vlogu i uživajte u kadrovima. Milanska katedrala ili Duomo di Milano, simbol ovog grada. Građena je od 14. do 19. veka i druga je najveća katedrala u Italiji. Od nje je veća samo Bazilika Svetog Petra u Vatikanu, a ko se seća vlogova i odatle sam vam snimala. Građena je u gotičkoj arhitekturi, a osnova katedrale je u obliku latinskog krsta. Krov je otvoren za posetu turista. Pesma Giovannija Dancija o Mia Bella Madonnina je sada nezvanična himna Milana, a statu možete sada vidjeti. Ovako izgleda frontalni deo katedrale. I trenutno se nalazimo u galeriji Vittorija Emanuela II. Ovo je najstariji, mogu reći, najlepši tržni centar na svetu. Naziv je dobio po prvom kralju Italije koji je ujedinio ovu zemlju i napravio da bude u obliku u kojem je mi danas znamo kao republiku. Prelepa galerija jedinstvene arhitekture građena je u drugoj polovini 19. veka. Galerija predstavlja prolaz koji povezuje trg Duomo sa trgom Skala gde se nalazi Milanska skala. Ovde na podu nalazi se mozaik bika koji nije simbol Milana, već Torina, ali legenda kaže da ako desnim stopalom se okrenete u 3 puta u krug, na mesto gde su genitalije bika, ispunit će vam se želje i pratit će vas sreća. Ovo ne važi samo za Italijane, već i za turiste, a videli ste da smo se juče ja i Maja okrenule i zamislile želju. Da ne bude da pričam samo o istorijskim činjenicama, kao nastavnica na ekskurziji, moram se dotaći malo i mode, zato što je Milano prestonica mode u Italiji. Ovde su Italijani i muškarci i žene toliko lepo, moderno obučeni, da što bi ja rekla, ovo svet nije video. I sad ću da se potrudim da bar usnimim par ljudi da vidite na šta mislim. Vama moram da dokumentujem da svi ljudi ovde na stepenicama jedu šta? Najbolje antiko sendviče koje sam probala u Firenci i Rimu. Vi znate da se kunem u te sendviče i sad ću da vam snimim da je to. Evo ga Duomo, to je katedrala, a mi smo evo ovde gde je Primark, All'Antico Vinao, evo ga tu. Evo, čekajte. Ovaj sam isti jela u Rimu. Sos od pistaća, sušeni paradajz i mortadela. Sad ćete da vidite gde smo stale da se slikamo. Znači, iza mene je katedrala. Na ostrvo ovde. Idemo trenutno ka zamku Sforza. U zamak, mislim, zamak može da se obiđe, ali muzej se naplaćuje, tako da u zamak možete da uđete ili da šetate okolo po parku. Sempione park je iza zamka i sad ću da vam snimim okolinu. Tamo vidite zamak. Ovaj trg je mnogo lep. Zamak Sforza, bajkovito utvrđenje u centru moderne metropole. Zamak je počeo da se gradi za vreme porodice Visconti u drugoj polovini 14. veka. Kako poslednji vladar ove dinastije, Filippo Maria, nije imao muške naslednike, njegova vanbračna ćerka Bianca Maria se udaje za vojskovođu Francesca Sforzu i tako zamak prelazi u ruke dinastije Sforza.
Zamak u svom sastavu ima čak 6 različitih muzeja, a jedno od najvažnijih umetničkih dela je posljednja nedovršena Michelangelo skulptura. I zdravo ljudi, nedelje je danas. Prvo smo Maja i ja od ujutru krenule da obiđemo Pinakoteku di Brera. Tu ćemo vidjeti jednu od najpoznatijih slika italijanskih umetnika. Mi smo morali da bukiramo karte online jedno 7 dana pre putovanja. Morate da kupite preko jer ne možete na licu mesta. Vidjet ćete šta smo to ovde obišle, a kasnije idemo na piće i da se šetamo po gradu. Opet ćemo ići u katedralu i u galeriju Vittoria Emanuela i na Vili kanal gde su, to je dalje, nije baš u centru grada, gde su najpoznatiji kafići i restorani, pa bit ćete sa nama ceo dan da vidite šta smo sve to radili u Milanu. A sad prvo Pinakoteka di Brera. Mi smo upravo ušli u Pinakoteku di Brera. Jedno smo stigle, sreća, imali smo online karte. Moram da vam se javim jer smo trčale. Za malo se izgubili u Milanu i konačno smo stigle. I sad ću da vam snimim i uspod da vam pričam istorijske činjenice i koje sve to poznate slike imaju ovdje. Pa hajdete sa mnom. Pieta Giovannija Bellinija. Jedna od poznatijih slika u ovoj galeriji iz 1455. Pinakoteka je izgrađena 1776. po nalogu kraljice Marije Terezije koja je tada vladala Austro-Ugarskim carstvom. Ne znam gde pre da gledam. I druga slika koja mi se najviše sviđa. Pogledajte detalje. A sad ću vam reći, Veronese crtao, Večer u kući Simonovih. Možda nisam bukvalno lepo prevela, ali Veronese 1570. Gde ima najviše turista, znate da je neka jako poznata slika, a sada imamo venčanje Bogorodice Rafaela Santija iz 1504. godine. I on izgleda ovako. Francesco Aiez, slika Poljubac iz 1859. Još jedna od najpoznatijih slika u Pinakoteci di Brera, Milano. Na drugom spratu Pinakoteke nalazi se galerija koju ste mogli da vidite, a u prizemlju nalaze se prostorije za studente koji studiraju umetnost u Milanu. Tu se održavaju vežbe. Ovako izgleda dvorište Pinakoteke. Došle smo u akvarijum koji se nalazi blizu zamka Sforza i vidjet ćete u narednim kadrovima šta sve to zanimljivo ima i kako smo se provele. I došli smo u deo grada koji se zove na Vili i centar dešavanja je oko kanala. Ovde se sad, to jest svake poslednje nedelje u mesecu, organizuje vintage vašar sa starinskom vintage odećom, obućom, stvarima, suvenirima. Evo, vidite šta sve ima. Smo na mostu. Tu su svi poznati kafići, restorani, pizzerije. Po tome je poznat na Vili. I ovdje na Vili usele smo jedan restoran baš pored reke. Ješćemo picu i sad ću da vam snimim kako je. Koktel nam je stigao, evo da znate, ovako se zove gde smo sele, mesto, restoran gde smo sele. Boga, mi smo zaslužili, upravo smo videli da smo isprepušačili 20 km danas i evo sad ćemo da pijemo i da jedemo konačno. Eto, nama prijetno pa se javljamo posle kad stignemo u hotel, zaslužili smo. Ovo zaslužuje krupan kadar. Danas je ponedeljak, 1. maj. Za danas sam isplaniran izlet do jezera Como u Italiji i do jezera Lugano u Švajcarskoj. Nadam se da će vam se ovaj deo vloga svideti i da ćete uživati i saznati nešto novo, da vidite kako to izgleda, šta sve ovde interesantno i lepo ima
Ostanite do kraja vloga kako bi uživali u ovom mom putovanju isto kao i ja. Po dolasku u Como prošetali smo se i gondolom se odvezli do jednog uzvišenja kako bi vidjeli panoramu ovog grada i jezera. Gondola ide na 15 minuta i cena povratne karte 6 € i stvarno vredi popeti se na ovaj vrh i vidjeti panoramu. Ovo je pogled sa jednog od vidikovca na jedno od najpoznatijih jezera u Italiji, pored jezera Garda i Maggiore. Na stanici gondole u pola 12 silazimo dole u podnožje grada, onda idemo na krstarenje jezerom koje će trajati nekih 40 minuta i to ćete vidjeti, a onda idemo u Lugano u Švajcarsku pa povešću vas sa mnom na današnji izlet. Krstarenje jezerom nam je bilo organizovano sa agencijom i trajalo je nekih 40 minuta. Lokalni vodič, Italijan, nam je pričao razne zanimljivosti o vilama ili hotelima koji se tu nalaze, koje bogate porodice imaju ovde vile i kuće, koji poznati glumci odsjedaju u kojem hotelu i koji su se filmovi ovde snimali. I ljudi, stigli smo u Lugano, ovdje ćemo da budemo nekih 3 sata, imamo slobodno vreme da se šetamo, da vidimo šta sve lepo i interesantno ovdje ima. I ja ću da vam snimim sve što bude mogli, sve što bude interesantno, pa da zajedno uživamo u ovom predivnom gradu u Švajcarskoj. I evo nas u centru Lugana, idemo ovim stepenicama do vrha pa da vidimo šta to gore interesantno ima. Pogled sa vrha izgleda ovako. Došli smo ovdje u jedan park, ili je botanička bašta, nismo sigurne, nismo razumele šta piše, ali smo vidjeli da svi turisti, generalno ljudi dolaze ovdje, pa smo i mi spratili da vidimo šta ima zanimljivo. Malo je počela kiša da pada, ali mi smo bile spremne jer smo vidjeli prognozu, mada nije strašno. Uživat ćemo svakako u gradu, ja ću da vam snimim sve što je lepo i interesantno. I vreme je da krenemo nazad, u suštini utisak je da nismo nešto mnogo vidjeli u Luganu, šetali smo se ovdje blizu obale, išli u park, šetali se po centru da vidimo ove lepe zgrade, ali u gradu nije imalo žive duše, uopšte nema mnogo ljudi jer je 1. maj, svi su negdje otišli na odmor, ali u suštini je grad prelep. Ja sam rekla Lugano 11 od 10 i sad je vreme da se vraćamo u Milano pa se vidimo sutra. Došli smo u jedan deo grada koji je kod Porto Nuova da probamo jedne krosane lepe. Ja sam vidjela na Instagramu da je ovo mesto jako popularno. Došli smo metrom pa gradskim prevozom i sad ćete da vidite šta smo uzeli. Ja sam se uzela sa šumskim voćem, a Maja sa pistaćima. Ostavit ću vam Instagram kako se zove mesto i vidjela sam najbolje recenzije na Instagramu. I dragi moji, stigli smo do kraja ovog videa. Očekujem vaše komentare, predloge i kritike. Pišite mi šta vam se najviše svidelo u ovom vlogu ili ako imate predlog šta naredni put u Milanu da posjetim, obavezno mi pišite. Ja vas puno pozdravljam do mog narednog videa. Ćao, veliki pozdrav!